Ka Catholic Youth Association Mairang Parish kala penlong ya ka annual youth retreat arhajar arpusau na do ka hnriu hadu pratarik nailur arhajar arpusau ha St Thomas Church Mairang Parish. Ya ka ne ka annual youth retreat lawan ban ai jing hikai bat jingkran da u parar James Terniang SDB u badai u executive director jangka Bosco Integrated Development Society BITS. Hakini kilai sngi ki khana samla na ki sub district baper ki lawan ban shimbantara ka jing shedrham. Upadar James haba ajing kran hakini ki laisngi ula ajing mud iki samla ba kumnu kinya jan bat ublay ula kran ru ba ki samla ki de ban long ki ba husyar na ki e baro ki ba ya kendu ha ka jing em jongki kamtam hakum kani ka juk ka ba menta ba bon ki khana samla ki sha pengop kuloi hakikam auria ha kani ka retreat ladon palat pras pa ngut ki khana ki bawan ban shimpenta ha ka singi utrai ka singi penkut ya kani ka retreat la sedang da ka session da upadar James bat la pensyong shit bat la penrehem ya ka mensin ki samla da ka yaro bat jingmani blay bat ki jingruai jing shat ha ka no pai singi la don ka jingmani sakramen balaya lam da upadar Sylvester Nongsi hadian ka jingmani sakramen la don sa ka mas pakut bala penmenta da upadar Venki Friday Kars Emyong parish priest Mairang ha ka jinga don lang upadar Sylvester Nongsi bat udikon Janice Emli. Kadai kata kecing kot jingwer ya pi ko samla pakumno ngidai ban kersannya kebalang a Filipi kal ajing kersannya Paulus apostol Filipi citi ki Filipi sau khat pra patbon kine ki kam jong ki apostol ki bon kine ki to ki bala ban i bila ban screenshot ya kane ane ban susim na kadur pai nagi kam jong ki apostol sau life ar adu life san nang ta city baningkong jong ki korin kan riu iwe du sau city ba ar ki korin pra khandai kam jong ki apostol khat we ar punyo ar pulai kini ke chu ikabalong kumne kam jong apostol sau life ar adu life san paro ki kan sapang kai kata ka jing kersan ke jong pi ya ka balang haga jing im ke jong pi tengam pen jrong chu hanrai kato kane ki jing long ba pan kersan pan mayarap ya ka balang pan kersan ya ka balang umdai tang kapisa ni berkat par pan kersan ya ka balang mi ai pisa ni kersan ya ka balang ru ha ki jing long ba jungi kata kamur pan ai da ka jing i chau blay bat sya ka balang wadom ai tomat lanewan ai da kajing dom hanrai ai da kajing i chau blay Matthews R for R live kundai hapo Yohanes lai kan riu kat pra Yohanes kat sau kat san siti meningkong Yohanes san bat R kini baro kikran sapang kata kajing ai jungi yo blay bat jakabalang da kajing i PI syakabalang da kajing it PI syakabalang da kajing it ban ai da kajing keluj mensim Yesus ku belajar Yedayaga
ซิวโคซิวกาเดียดูเป็นขี้ยากาโอ้เงินเยอะเลยคนโนเป็นขี้ละเฮลา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 
laเป็นขี้กากจับกากจับกามอนโตเป็นขี้ยากาเป็นขี้กากจับกากจับกาเดียงโตเป็นขี้ยากาพงเงินเล่คนเนอะเฮ้ลาลาลาลาลาลาIt's for Jesus and O is for others and why it's for you and you and you J is for Jesus and O is for others and why it's for you and baru baklan kan boleh berhenti baru basian sian David waroket baru baklan sian David baroket baru basian sian usimu mau baret ukawan ukelan ram boleh berjongkang baru baklankan boleh berendang baru baklankan boleh berit baru basian-sian usimu mau barit ukawan ukelan kram ukelan kram